Kuleshun fibro section part. Kene kalong kanjing mutip nam ta kitu kiba syait sanat punishmenta hagi jing merek marathon. De kandon jing merek marathon biang hapo Shillong hi. La organize da Assam Rifle. Kandon ka 8 kilometer ka 10 kilometer. Tian page mentai kita ki information ki bede ber kene ka jing merek ka Assam Rifle half marathon 2023. Te kene ka jing merek ka Assam Rifle half marathon 2023. Event information. Assam Rifle Sentinel of the Northeast are organizing the Assam Rifle Half Marathon 2020 on Sunday 26 November 2023. Katarik mare kadai 8 November arjar fly berkadai kasngi Sunday. Na organize daka Assam Rifle makane te habok simlai kadai. The venue of the event is Shillong, the capital of Meghalaya, Scotland of the East, one of the most picturesque and challenging route of the marathon in India. The race are in two categories, done earthly categories, 10 kilometer run, endurance runs, and 21 half marathon. Kita tentang earthly, ka 10 kilometer, but ka halfway kilometer. Cash prize will be given to the winners in different age category. Kadon age category kani, taken I prize, cash prize lo develop age categories. Age categories as under 18 to 30 years, 30 to 40, 40 to 50, and above 50. Take bon age category ha. Kharprad laipo lagajong ka age category laipo du sapo lagajong saupo hadu sanpo lagajong bat kiba sanpo sejrong. All participants will be given high quality dry fit kan ai ko ka banyan high quality dry fit t-shirt RFID time bib markaner kan le ka time the finishers medal kan ai medal lot e barok kiba pendam timing certificate kan ai ro e ka certificate timing kan no pendam sayo e kata ka timing certificate on-road hydration support kajing IO maki lenti post-race refreshment kajing bam dal adap jing mare and entertainment bat kajing entertainment hakapor bla adap mare itu kisah entertainment. Registration shot of the event are 300 only. Nam takne nade kasipau nade arpoiru kade lais pa tingka marway. Te kitu ki bukwa ban simenta kane kajing mare Assam Rifle half marathon. Lara pikwa ban tip kumnu ban pendap ya kane ban summit ya kane te kane kade online summit online. Ban simentai kane ki bukwa ban register nam ta kane lara tip te ka link nam ta kane ngan bu ko description. Pila ban page number description sa klik nantu kan ya lambai jarak ha kane we tenda pila po ya kane pila yu ya kane Assam Rifle ke baro pila ya kane te undon u contain batho book kemud ba ban register kan. Hang taita atau book now 300 onward kadai live spot tinggal barway tips klik ang teh book now teka jaga kadai be po light core kadai ka jaga jong ki Assam Rifle li po light core event kadai po light core hi te sakan mau po light core Shillong kane ka venue te sakan mau te pila da pikwa banapla payment register nam takane pi klik book now nala puyo itu ka link klik book now pinsa tenda pila ada klik book now tegan sa one ko option pada hang tu kan sedang Assam Rifle half marathon 26 November 5:30 AM IST onward kan sedang San Chiteng heaven point no ang tu San Baje kan San Chiteng onward light core golf course kan dia po light core golf course ka jaka jong ka Assam Rifle hi te kadon ka 10 km endurance runs bat ka 21 km half marathon live spa tinggal marway te hang ne pila ban pendap ladon art te art kamut lada marway pidi marway itu nice pak nika tes I proceed telada pidon arngut I plus arngut register untuk arngut plus rumta terter nadon langut terter rumta pihapan ai hang tu sa I proceed pada pihap siu online ngatrai lanang hi ban siu tu te bisa pendap ik detail jongki tiba pipin register lada de kono kono nguru pi apa ai kertang ne full name email contact number mail date of birth emergency number ki barok ki jinon kamangnes I next ter desa siu ketika bisa kabla dan kaman siu ada live spa di sospa sa siu yang ta kan legal registration te tangki de jing pen batai nam ta kitu bakwa ban simenta kan Assam Rifle half marathon 2023 tangki ne hi kulish bun